Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baru kini long ki khubor bamta kasngi. Yo priang arngur ki khna naga July ka nam Ruslur ka blatip kum ka National Bravery Award. Ya gani ka khusnam la ju ai ki khna Ruslur na baro ki July ki badon hakari India. Ya gani ka award ka Indian Council for Child Welfare ka jujit manna usnam mar khodru ya gini ki khna Ruslur Delhi. Bansha apan kup buram hakaru kam ka ba ishong kunbha. Henry Kamin Award manla usnem syad ay nakakti jong Menteri Rang Badu Kari India Narendra Modi. Namar ka klam COVID-19 la pensa nge bansam ya kanika award ha usnem arhajar arpo wei bat arhajar arpo ar. Kumta menta usnem san phunriu ngut ki khna na ki khat nyau tali ki jilla kila sha ajit kum ki riuslur jong Kari India. Kumta menta kasngi ka ICCW kala khot ya ka press conference haplau jong ka office jong ka ha New Delhi Deen Dayal Upadhyay ITO ban brief ya ki kam ki ba kraw ki ba kini ki khenna ki la le ban pelaj em ya ki minsim ki ba kodor विनूतना जो आंध्र से हैं, मास्टर रानी जो मेघालय से हैं और मास्टर प्रमित नितिन पाटिल जो महाराष्ट्र से हैं। कुमारी विनूतना की ai kublai ban jerong bau lala ban patpo yang sadu sene ka Delhi ka ba banga kum ngalong kum uwe na Ruslur langsung komen bat kilala im ki barok sangut ki mensimbrio ki ba ngam jelop po kawa umiam dari ngadap ke jing sungu komen ba ngai bakum kita kijing kita diwan kacing im jungki diploy penyerap ki pram simbriu hakaba sedang bangang ayak ayak wan khaido kidon kinong khot ki baong yarap re ngada ka jingla speed ka jonga la syuris bet ngamdon su kam sim ka jing shifting abang ayat ban yarap yaki bat ngatan chuan ya ikun jung i wei ikan arngut ki kenteng ngatan chuai ki hadin nang tong tan sa itu senra bat ka kemiru kelatan yang asapo tang bangamla nga bun kibut isian penyada ban pelaj ni ya ka kemiru kelatan yang asapo nrenga bat ngabat no nusnu juga ban pengam sapo ban tan sarut जिससे बच्चे को मास्टर फोन में मिलेगा प्लीज। ये मेघालय से हैं, इनकी आयु 12 साल 9 महीने है। इन्होंने एक महिला की जान डूबने से बचाई। कुमारी जानवी राजपूत जो छत्तीसगढ़ से हैं, इनकी आयु 12 साल 10 महीने है। जानवी ने अपने मुकरम जलदौकी tentang adanya Delhi Bansi National Bravery Award kaba ngalayarap im ya kawai kena atas nem ajar kendai tentang adanya Delhi Bansi National Bravery Award kapor pengian sum kawan kensan ke saw kara itu kena mars ni asnyau perta dan belang mas pej ngalakloi melayarap ka ngamdon kemusim chatting musim artatin dari tang suyoi kali yarap ka bat ngalayo ban bat ya ka dakti dari kalalaj nama rabala wan kensan umsaw adin kahap kaksat kumba kadwe kad arpun denga ngalaken thi nangta jorong mau ban yarap ka andre kalabat akti jenga ngaru ngalajan ngap jelop andre ngathau lat senang penyaim berarno andre ngatan kasniu ban pelajim rasurut mau ngayoi bakal telot bat kalamong kijat andre ngadap regis dokumen namar ngai kadang rimin simbiang para priu pamen hakane ka por beladep ngai bahamau ba don kaying ba plu bayap kena laingut kano seulung ka mensim masngau linga ka mensim habang asngau kumia kita andre makin tu ya ki para priu abi asngau badon bakhot badon bahala yarap loy benlej yarap kenang pentim para beri para dok para senam para jai benrio